Alors Imana ibahezagire. Sasa Mungu awabariki. Vuga ngo Icibutso. Sema ukumbusho. Batusomere ijambo ry'Imana. Watusomee neno la Mungu. Ibyakozwe n'intumwa. Matendo ya Mitume. Igice c'icumi. Sura ya 10. Murongo wa mbere. Mstari wake wa kwanza. Murongo wa 4. Mpaka mstari wa 4. Abama bumviriza amajambo y'abakomeye bahagaze murashobora kumfasha. Wewe wanasikiaga maneno ya watu wakubwa akisimama wanaweza kanisaidia wakasimama. Kugira ngo twumve ijambo badusomeye muri Bible. Ili tusikie neno wanatusomea mu Biblia. Aravuga ngo I Kaisari hari umuntu yitwa Korneliyo, umugabisha w'abasoda 100 wo mu ngabo zitwa abanyetanariya. Yari umuntu yubaha Imana akayitinyana nabo mu nzu yiwe bose. Yagirira abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha 9 z'umunsi. Aramuhamagara ati Korneliyo, nawe amukanurira amaso afite ubwoba. Aramubaza ati niki ga mwami? Aramwishura ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byaduze biba icibutso imbere y'Imana. Amen. Amen. Marashobora kwicara. Thank you. Kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Ichi kitabu cha Matendo ya Mitume. Kimo mu bitabo bikomeye cyane muri Bibiliya. Kimoja katika vitabu vikubwa sana ndani ya Bible. Kitwemeza yuko ivyo Yesu yavuze vyose ari ukuri. Kinatukubalisha kama yenye Yesu alisema yote ni kweli. Kuko muri kino gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Maana katika hichi kitabu cha Matendo ya Mitume gukora kwa Yesu mu rugezo ruri hejuru. Panaonekana ndani kutumika kwa Yesu kwa kiwango cha juu. Inamaanisha ivyo Yesu yasezeranye vyose. Yale Yesu aliahidi yote. Ngaha ariko biraseruka. Hapa vilikuwa vinaonekana. Yavuze ngo abanyizera bazokora ibirengera ivyo nakoze. Alisema wanaoniamini watatenda zaidi yangu. Katika hichi kitabu tunaona Petero yamwizeye. Tunaona Petro aliyemwamini. Amugurura ibimuga. Anafungua viwete. N'igitutu cy'uwo Petero yamwizeye. Na kivuli cha huyo Petro aliyemwamini kinaponya wagonjwa. Turabona ba Stefano. Tunaona wakina Stefano. Turabona abamwizeye. Tunaona waliomwamini. Bariko barakora ibirenge ivyo yakoze. Wako nafanya zaidi alivyofanya. Turabona ba Paulo. Tunaona wa Paulo. Bariko barakora ibirenge ivyo yakoze. Wako nafanya zaidi ya vile alivyofanya. Ubu rero nigiye cawe. Hivi ni nyakati zako katika hilo jina lako. Byo gutangura gukora ibirenge ivyo yakoze. Ya kuanza kufanya zaidi ya vile alivyofanya. Kitabu cha Matendo ya Mitume. Igitabo kinyemeza ngo birashoboka. Ni kitabu kinanikubalisha inawezekana. Paulo yahora yitwa Sauli. Alikuwa anaitwa Sauli. Imani muhindura izina. Mungu akambadilisha jina. Akaanza mtumikisha vipya. Suguje tishio yahora ari umusani. Imani irahindura izina. Mungu akabadilisha jina akamuita nabii wa Yesu Joshua. Igatangura kumukoresha. Anaanza mtumikisha. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Kitabu cha Mitendo ya Mitume kinanikubalisha ya kuwa vinavyoona. Ncamake ivyo ngiye kubona. Ni resume yale ambayo naenda kuyaona. Ndavuze ngo ivyo maze kubona. Ninasema ulishaona. Ncamake ivyo ngiye kubona. Ni resume yale ambayo naenda kuyaona. Ndavuze kandi ivyo maze kubona. Yale umeshayaona. Ncamake ivyo ngiye kubona. Ni resume yale ambayo naenda kuyaona. Kama Mungu alikupatia kuvitoa shule. Ubu muri deuxième trimestre uzoba wahejeje n'amanota yo muri troisième trimestre. Hivi mu deuxième trimestre utakulimaliza hata manota ya troisième. Nimimana yaragwaye promotion. Kama Mungu alikupa promotion. Igiye kugwa izindi promotion. Anaenda kukupa zingine promotion. Nimimana yaragwaye visa. Kama Mungu alikupa visa. Igiye kugwa izindi visa. Anaenda kukupa zingine visa. Navuze ngo ivyo maze kubona. Nilisema yale umeshayaona. Ni resume. Ni resume. Ni resume. Abra adeya. Nimbimana imaze kugutwenza. Kama Mungu ameshakuchekesha. Igiye kugutwenza birenze uko yagutwengeje. Anaenda kukuchekesha zaidi ya gisi alikuchekesha. Matendo ya Mitume. Nicho kitabu kimbwira buri munsi. Nicho kitabu kinanambia kila siku yanawezekana. Nicho kitabu nigiramo mpwemu yera. Nicho kitabu nasomeyemo Roho Mtakatifu. Aho nsanga umuntu nka Petero. Pale nakuta mtu kama Petro mtume. Bavuga ngo je twebwe na mpwemu yera. Wanasema sisi na Roho Mtakatifu. Twahisemo kubarungikira Paulo. Tumechagua kuwatumania Paulo. Twebwe na mpwemu yera. Sisi na Roho Mtakatifu. Kiranyemeza yuko shoboye kugira inama n'Imana. Kinanikubalisha kama naweza nikafanya mkutano na Mungu. Ni twebwe na mpwemu yera. Ni sisi na Roho Mtakatifu. Jewe na mpwemu yera kuri uno mugoro. Mimi na Roho Mtakatifu jioni ya leo. Turaza kukurungika mu vyawe mu izina cyawe. Tutakutana mu vyako kwa jina la Yesu. Twebwe na mpwemu yera kunike gito. Mimi na Roho Mtakatifu asubuhi ya leo. Tugiye kurandagura aba diamond. Tunaenda kungoa mapepo. Biblia irambwira ngo nous sommes des couvriers avec Dieu. Biblia inanambia ati turabakozi bakora
gukorana n'Imana. ndatuye yuko ugiye gukorana n'Imana ivy'ubuhizi mu ikartie. Ninakiri kama unaenda kutumika na Mungu vya ushujaa. Ndasenze kandi uwaje agwaye ndamusengeye ngo akire mu izina rya Yesu. aliyekuja na gonjwa na ombea apone kwa jina la Yesu. Niliona mtu wako na mkamata kamata anaenda na kupona kwa jina la Yesu. Nilikuwa nasema sisi na Roho Mtakatifu tuko watumishi, ninabariki maisha yenu. Ubu muri kino gitabo rero katika hichi kitabu sasa tunakutana na habari ya mtu. Bavuza makuru y'umuntu witwa Cornelio. Wanasema habari ya mtu anaitwa Cornelio. Katika Faransa wanasema ni Cornelio. Lakini huyo Cornelio wanasema alichokifanya, wanasema alikuwa akadi wa askari. Kuri Keve bazovuga ngo yari umu engineer. Kwa Keve watasema alikuwa engineer. Bisigura ngo inamaanisha gukorera Imana ntibikubuza gukora. Kutumikia Mungu havikukatazi kutumika. Oh my God. Nibavuze ngo Cornelio yari umupastori gusa. Hawakusema kama Cornelio alikuwa. Nibavuze ngo Cornelio yari umusenzi. Hawakusema kama alikuwa mwombaji. Kwa maana hizi nyakati za sasa unakutana mtu unamuuliza natumika wapi? Ndumusenzi. Eti niko mwombaji. Kuva jari gusenga kaba yakazi ko atamuntu n'umadahamagariwe gusenga. Kwa nini? Kutoka siku gani kuomba vimekuwa kazi? Mbona hakuna hata mtu mmoja. Gusenga nivyo kuitwa kazi, n'umukozi amagariwe gusenga. Kuomba haviwezi vikaitwa kazi, maana na mtumishi anaitiwa kuomba. Mbabarira ndagutahuze kano ka. Nisaidia nikueleweshe hichi. Yari Cornelio. Alikuwa Cornelio. Umugabisha w'ingabo ijana. Mkuu wa askari afise security. Iko na security, iko na protocol. Ariko hari ibindi bagiye kuvuga. Lakini kuna vingine wenda msenze. Ndasenze. Nimba warabuza kazi. Kama ulikosa kazi. Ndasenze ngurema kazi utangura kazi. Ninaomba uumbe kazi waze kazi. Alafu waseme. Nakadeya adonza. Zega yari Jean Baptiste alikuwa Jean Baptiste engineer yasenga Imana mu muhemu no mukuri yitwa Renova afise societe y'ibirato ariko aririmbira Imana mu muhemu no mukuri yitwa Kevin engineer yubasa amazu menshi mu gisagara alijenga nyumba mingi mjini ariko niwe muvuga butumwa ayiganyiza abadaimon anatingisha mapepo yitwa Jackie alikuwa anaitwa Jackie ministre kanaka ministre fulani alikuwa yakoze shabada oza ya mandeke nikondo tahu niko naeleweka ka adosh maaba adoska la haleluya yitwa Aline alikuwa anaitwa Aline. Oh my God. Atwara societe kanaka ni kiongozi wa kampuni fulani ariko organisateur akomeye cyane w'ibintu mu ishengero rya Sabaoth lakini organisateur wa vitu vikubwa ndani ya Sabaoth Church yitwa Salomo alikuwa anaitwa Salomo adandaza mamodoka anachuza magari ariko yuzuye ubwisha bw'Imana ku buzima bwe utukufu wa Mungu maisha yake yitwa Diane alikuwa anaitwa Diane député de l'Assemblée nationale de la République du Burundi Assemblée nationale wa Burundi ariko yorganiza suivi lakini anaorganize suivi ndaheza ubuzima bwanyu in the mighty name of Jesus maisha yenu mw'izina rya Yesu. That's Cornelio. Ni Cornelio. Yari Cornelio. Alikuwa Cornelio. Umugabisha w'ingabo. Mkuu wa askari. Oh my God. Umugabisha w'ingabo. Mkuu wa askari. Umugabisha w'ingabo. Akadi wa askari. N'umusirikare par métier. Ni msoda kwa kazi. Ariko umusenzi mu birere biteye ubwo. Lakini muombaji kwa viwango vya kutisha. Ndasenze. Muri no mwaka turimo. Katika huyu mwaka. Jewe nawe twugurure societe zitotanga ubuzima izina ryayo. Kampuni zitapana kazi. And then muri 2021 bazovuga yitwa Joshua entrepreneur akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi ariko profete yuzuye kwerekwa no kubona in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Igihe kirageze nyakati zinatimia abana b'Imana baseruka mu turere twose pale wana wa Mungu wanaonekana nyakati zinatimia abasenga Imana baboneka mu turere twose wale waombaji waonekana zote na furaha kuko ab'Imana igomba kubikorera ndi kumwe nabo wanataka kutumikia niko pamoja ab'Imana igomba kubikorera ndi kumwe nabo Mungu anataka kuwatumikia tuko pamoja nao ab'Imana igomba kubikoresha ndi kumwe nabo wale Mungu anataka kutumikisha ukaburi kuriga uri umunyeshuri ukiwa unasoma uko ndabizi ko Imana ikwira gutegura kugira ngo uzobe ministre akomeye mu gihugu cy'u Burundi ninajua kama Mungu yuko na kuandaa ukwe ministre mkuu ndani ya
na masibra ateya raba uri ambasaderi w'Uburundi mu Bwongereza, uko ambasaderi wa Burundi Uingereza, ukaba n'umupastori wa Sabaoth Church, unakuwa na mchungaji wa Sabaoth Church, uri mu Bwongereza, uko Uingereza, na ambasaderi w'Uburundi, nanje ngatanguza ishengero mu Bwongereza, ukaba ambasaderi w'ishengero rya Sabaoth Church mu Bwongereza, unakuwa ambasaderi wa kanisa la Sabaoth Uingereza. Imana igiye kuvyorosha kubw'icubahiro cyawe. Mungu anaenda kuvifanya rahisi kwa ajili. Sizogusabira visa, sitakuombea visa. Hapana. Ichukora chagwaye visa kugira ngo ukore n'ikintu utegerezwa gukora. Chenye unafanya kimekupa visa ili ufanye na kingine ungepata kufanya. Umva uwo. Na amakadeya. Listen this. Imana ikeneye kuvuga ubutumwa muri societe ya leo. Mungu anataka kuhubiri mu kampuni ya leo. Irondera umuntu mwibarabara cyangwa iguha akazi muri leo kugira ngo mugukora inama ubabwire ubutumwa. Atafute mtu barabarani au akupatie kazi mu leo ili katika kufanya renyo uhubiri. Imana ikeneye umusenzi mu nama nshinga mateka. Mungu anataka muombaji mu parlement. Irondera umuntu mu quartier abanze gusaba uruhusha, aombe mtu mkartie ombe ruhusa, nataka kuja nikuwe na cyangwa ikugira umunyamashinga mateka kugira ngo uzore winji utangira prayer, au akupe kazi ili ukunaingia uanzie maombi. Imana irakeneye amasengesho mu nama y'abaministri. Mungu anataka maombi katika ronyo wa ministry. Urinde kwandika icyete cyo gusaba kubasengera, uanze kuandika barua ya kuomba kuombea, cyangwa bakunome ube ministre uzoja mu masengesho cyane, uwe ministre tunapelekea maombi ulipo. Igihe kirageze, nyakati zinatimia pale wana bokipa uburere bwose mwizina Yesu, anga zote kwa jina la Yesu. Naribuze ngigiye kirakeze, wanasema nyakati abana b'Imana pale wana bokipa uturere twose, wanaokipea anga zote. Uno musi rero ari kintu ngomba gukora. Siku ya leo kuna kitu amavuta ndekuyubu, mafuta na ndayarungise ku madiplome y'abadiplome in the mighty name of Jesus, kwa jina la Yesu. Kabados. Kabados. Ama nimero de telefone, namba za simu ndayarungikiye abantu bakomeye bashoboye kugutelefone bakagutwara akomeye. Ninazitumia watu wa nguvu ili waanze kupigia simu wakutie pakubwa. I pray. Reka communication ibe facile. Acha communication iwe rahisi. Hagati yawe ni Imana, kati yako na Mungu, ariko kandi hagati yawe n'abakomeye mu gihugu no kwisi mu izina rya Yesu. Kubwa mwinchi na duniani. Shengero. Kanisa. Yitwa Cornelio. Anaitwa Cornelio. Umugabisha w'ingabo. Mkuu wa askari. Imana ni yamupinga kubera ko ari umugabisha. Mungu hakuwa nampinga kwa ajili umugabisha w'ingabo. Ni mkuu wa askari. Imana ikeneye gukora igikorane mu ikambi. Mungu anataka fanya mkutano wa kambi. Wandiki chete usaba uruhusha cyangwa ifate wewe ikiguri musirikare akomeye muri yo kambi ucukora igikorane mu izina rya. Wandike barua uombe mkutano au akufanye askari ufanyishe mkutano mu yo kambi. Lakateya. Pray. Miaka indwi turimwo yeno miaka 7 yakino giye turimwo ya hizi nyakati tumo ndani muri no miaka indwi katika hizi miaka 7 ahantu hose nzokwinjira fasi yote nzoasanga Sabaoth Church yarafashe ikibanza chacha likamata nafasi ahantu hose nzokwinjira fasi yote nitakapoingia makeya matos ministere yose tuzojayo tuzogusangamo wewe uri kurakora wewe uko unatumika in the mighty name of Jesus. Lebra ateya abradia in the mighty name of Jesus. Don't worry. Ndanasenge yabiwanyu batarakizwa. Ninaombea wakwenu hawajaokoka. Ndabazanye mugakiza mu izina rya Yesu Kristo yakazwa. Kwa jina la Yesu Kristo aliyokufa. Imani zagura nabo mu isoko bagiye ku isoko. Mungu atakutana nao sokoni. Imani zagura nabo mu kabare wakienda mkabare. Umukozi w'Imana Masasu. Mtumishi wa Mungu Masasu. Avuga yuko yihaniye muri toilet. Anasema kama alitubu chooni. Ari mu kabare. Akiwa mkabare. Nibagenda kunywa uno musi. Imani zakubasanga mu kabare in the mighty name of Jesus. Mungu mkabare kwa jina la Yesu. Byanse naho. Ikikata hapo. Mwijoro mu ndoto zao. Nabivuze ngo mu ndoto zao. Ndotoni kwao. Now I pray. Wa mukobwa we. Si mariage yacherewe. Sio ndoa imechelewa. Ari umuntu yari kugutwara atarakizwa. Kuna mtu angekupeleka hapo. Uwo ndamurungikiye umumarayika amukwaga kugeza akizwa. Malaika amkokote mpaka aokoke. In the mighty name of Jesus. Ari abantu kanaka. Kuna watu fulani. Bafatiwe mwisi. Wanakamatiwa duniani. Ili tusifiki vyetu. Una musi ndahinduye façon de prier. Siku ya leo nabadilisha maombi. Nimba ari umudamu Imana yapanze kwa zobana na Messiah X. Kama kuna mke Mungu alipanga. Shetani akatamufatira mwisi. Shetani anamkamatia duniani. Iyo mariage irachelewa. Iyo mariage ikachelewa. Nimba ari musori kama ni mvulana Mungu alipanga. Mkoza na mukobwa kanaka. Ataishi na binti fulani. Uyo mukobwa akawafatiwa mwisi. Uyo binti akikamatiwa. Iyo mariage irachelewa. Iyo mariage. Tuguma dusengera mariage. Tunaombea ndoa. Kubuzorongora arachafashwe. Ndasenze mu izina rya Yesu. Naomba kwa jina la Yesu. Ndasenze mu izina rya Yesu. Naomba kwa jina la Yesu. Shetani yafatiye mwisi. Shetani alikamatia duniani. Wanapaswa kuwa mwokovu. Reka isi inyiganyige ku bwabo. Acha dunia itingishike kwa ajili yao. Nyakati
mutembagarire mu isengero mu izina rya Yesu. Waangukie mkanisa kwa jina la Yesu. Ndacariko ndatahurika canke mbanda. Ninaeleweka uniendelee. Ndacariko ndatahurika canke mpindure sije. Ninaeleweka unibadilishe. Igihe kirageze. Nyakati zinatimia. Aho abana b'Imana baseruka mu turere twose. Pale wana wa Mungu waonekane anga zote. Abandi bagiye muri Amerika wengine walienda Amerika kusaidizwa. Mwebwe muzojayo gufasha mu izina rya Yesu. Niye mtendeko kusaidia kwa jina la Yesu. Yakaba. Listen. Umva. Igituma dukeneye amafaranga yo kugura ikibanza no mu. Sababu gani tunataka pesa ya parcele leo? Tugomba kugura ikibanza cy'ishengero. Tunataka tuuze nafasi ya kanisa. Tunazunguka. Ni kubera ko nararonga umwana directeur wa banki ikomeye muri kino gihugu. Ni kwa sababu sijapata mtoto directeur wa benki kubwa. Ndagusengeye ngo winjire mu mabanki ukarse. Ninakuombea uingie mabenki. Ugira ngo mukuru wa Berbe yari kuba ari umwana wanje nari kusabi deni miaka 5. Wewe unadhani mkuu wa Berbe angekuwa mtoto wangu ningeomba deni miaka 6? Laisse pas d'escala hadinoska. Ndasenze mu izina rya Yesu. Ninaomba kwa jina la Yesu. Quel Dieu que je prie. Imana senga. Igufate iguterure. Akukamate akunyanyue. Ikudepose ahantu. Akudepose fasi. Uzobe inyungu ku bwawe. Uwe faida kwako. Ube inyungu ku bw'umuryango wawe. Ube inyungu ku bw'ishengero cyawe. Ube inyungu ku bw'igihugu cyawe. Ndatuye yuko bibaye. Nakiri binakuwa. Yes. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi rya Yesu. Ariyo n'amapele d'offre. Kuna hata appel d'offre. Wewe umva ku radio abandi barahejeje kudepose. Wewe unasikia kwenye radio wengine wameshamaliza deposit. deposit. Kubera ko watwaye itangazo ku radio ni mukuru wa kanaka. Ujya yabimenye ni radio itarabivuga. Aliyepeleka tangazo radio ni mkuu wa fulani alijua havijasemeka. Ubu rero Imana iragiye kubitumbereza kubw'inyungu yawe mu izina rya Yesu Kristo yakazo. Mungu anaenda kuvielekeza kwa faida yako. Cornelio. Alikuwa anaitwa Cornelio. Umugabisha w'ingabo. Mkuu wa askari. Ibaze rero Cornelio. Jiwaze Cornelio. Numugabisha w'ingabo. Yakadi wa askari. Jewe ngiye gukora igikorane. Mimi naenda fanya mkutano kwenye yuko. Nza gusaba uruhusha canke za kuba ndiko ndagendanirwa n'ujejwe ako karere mu izina ryayo. Nitangoja kuomba ruhusa au nitakuwa na protokole na mkuu. Ndabarungitse gukayangana mu turere twose twa kino gihugu. Ninawatumana kungaa kwa hali zote za nchi. Ndabarungitse gukayangana mu turere twose twa kino gihugu. Ninawatumana kungaa katika anga zote za nchi. Abagabo banyu ko bamaze kugira mariage ndabarungitse gukayangana mu turere twose. Ninawatumana kungaa katika. Quelle chose tourne en votre faveur. Ibintu bihindukire muri faveur. Quelle chose tourne en votre faveur. Ibintu bihindukire ku nyungu zacu. Et ça va tourner en votre faveur. Kandi bitegerezwa guhindukira ku nyungu zacu. Nilitizama neno Mungu alinambia. Usanga ngale 12. Nikakutana le 12. Nari nandise turn around. Nilikuwa turn around. Ibintu bigiye kuzunguruka ku bwawe. Kuzunguka kwa ajili yako. Ibintu bigiye kuzunguruka ku bwawe. Vinaenda zunguka ku. Ndasengeye abana bato. Ninaombea watoto wadogo. Wenye tuko tunaza. Abariko barakura. Wenye wanakoma. Bariko bakurira muri excellence kugira ngo bazobe muri excellence in the mighty name of Jesus. Wako nakomalia mu excellence ili waishi excellence kwa jina la Yesu. Biblia ivuga ngo. Biblia inasema. Mungerageze. Eti nijaribieni. Murabe ko ntashobora kugurura amadirisha. Mtizame kama siwezi nikafungua madirisha. Ndaseze ngo amadirisha y'ijuru yuguruke in the mighty name of Jesus. Ninaomba madirisha ya mbingu yafunguke kwa jina la Yesu. Ni bande bavyumva bavuge ngo Yesu ni umwami. Yesu ni mfalme. Reka ndakubwire umwami. Nikwambie mfalme. Umwami ajejwe abanyagihugu aganza. Mfalme anarepresenta wale ambao anawatawala. Umwami ajejwe abanyagihugu aganza. Mfalme anarepresenta. Asangwa Yesu ari umwami twebwe turi mu bwami bisigura ngo Yesu ni umwami wacu. Kama Yesu ni mfalme si tuko mu ufalme inamaanisha Yesu ni mfalme wetu. Iyo bavuze ubwami bw'Imana. Wanaposema ufalme wa Mungu. Bavuze umwami Imana. Hawasemi mwana bavuze Imana n'abaganza. Wanasema Mungu na wanatawala. Wakisema ufalme wanakuwa nasema gouvernement. Alimo ministre wa defense ariwe Mikael. Panakuwemo ministre wa defense ni Mikael. Aliyo na ministre wa communication ariwe Gabriel. Pana ministre wa communication ambaye wanaita Gabriel. Muri ubwo bwami reka ministere zose zidukorere mu izina ryayo. Hata katika uyo ufalme ministere zote zitutumikie. Narivuze ngo ministere zose zidukorere mu izina ryayo. Nasema ministere zote zitutumikie. Narivuze ngo ministere zose zidukorere mu izina ryayo. Nasema ministere zote zitutumikie. Igihe uzotegwa mu ndoto. Nyakati utapiganishwa ndotoni. Reka ministre wa communication w'Imana acha vugana nawe ibintu bizima mu izina ryayo. Acha ministre wa communication wa Mungu aptena sema pamoja na wewe. Ndaheza ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yako. My daughter, I bless you. Mukobwa wanje ndaguhezagiye. I bless you with all my heart. N'umutima wanje wose. I open good things for your life. In the mighty name of Jesus. Que le Dieu de Joshua te favorise au nom puissant de Jésus. Abakomya amashi bose Imana ibafavorize. Abakomya amashi Imana ibafavorize. Wanaopiga makofi Mungu abafavorize. Murashobora kwicara.
Kabados. Hallelujah. Ndakundi abantu bafashijwe kweza bahaguruka mugume mubikora nawe nyene mumvise mufashijwe, stand up and receive in the mighty name of Jesus. Ninapendaga nyakati watu wanasaidiwa wanapita wanasimama. Nyakati mtasaidiwa msimame afu mpokee. Jewe no mu cyumba ndiko soma Biblia jewe nyene nshobora guhaguruka ngakoma induru ndije nyene. Ni hata nikiwa chumbani peke yangu nikisoma Biblia naweza nikasimama nikiruka na nikiemba ndiruja shambani hapo ndiko ndasenga ndakoma induru. Hata nyakati nikiwa shambani naweza nikapiga kelele. Rekasha. Zigufashe neza uravyumva no mu misoko. Bikikukamata vizuri unavisikia. Uno musi Imana igiye kugukora hauza kumva no mu misoko. Mungu anaenda kukugusa pale ambapo utasikia hata. So ngomba kwigisha ikintu ningoga. Ninataka nifundishe hichi kitu haraka. Tugomba kwiga kubijanye na n'icibutso. Tunataka tusome kuhusu ukumbusho. Naruka kidogo mstari wa 4. Nawe amukanurira amaso. Naye akamtulia afise ubwoba aramubaza akiwa na woga akamuuliza ati nikiga mwami eti kuna nini Bwana? Akamjibu gusenga kwao sala yako n'ubuntu bwao na sadaka yako byaduze zimefika juu biba icibutso na kuwa ukumbusho. Reka nigishe gato kubijanye n'icibutso. Acha nifundishe kidogo kuhusu ukumbusho. Ukumbusho ni kintu kanaka gishingwa hano, ni kitu fulani kinawekwa fasi. Iyo kiravye ukibuka ivyakozwe, unapokitizama unakumbuka vilivyotendeka. Wibusi vyakozwe uca wibuka ni wabikoze. Ukikumbuka vilivyotendeka unakumbuka na aliyovitenda. Icibutso kitwibusa gwa gasore. Ukumbusho natukumbusha gwa gasore. Kitwibusa igikorwa cha independence. Inatukumbusha kazi ya independence. Nibali gushira kibanza. Hawangewekeza nafasi. Chitwa place de l'independence. Inaitwa fasi ya independence. Bache bashira ifoto ya nyogokuru wao. Wapite na tia picha tate yako. Ariko bashizeyo gwa gasore. Lakini wameweka eko gwa gasore. Kuko ni gwa gasore yabaye partisan yakoze kuri yo independence. Maana gwa gasore ndo alikuwa ule ambaye alitumika kwa ajili ya independence. Inamaanisha icibutso ukumbusho ya kazi. Sherekana umuntu nico yakoze. Inaonekanisha mtu na kile alichokifanya. Rero nico ngomba kwigisha kuno. Icho ndo nataka nifundishe kwa leo. Kandi ndizera ko Imana iza kudufasha. Tena naamini Mungu atatusaidia. Igituma ngomba kucigisha. Sababu gani nataka nikufundishe? Sie sana sana. Abavyeyi bacu ni bafise vyinshi bakoze vyo tubera ivyibutso. Wazazi wetu hawakufanya vingi, walifanyanga vitakuwa ukumbusho kwetu. Icibutso bafise ku bavyeyi babo na madeni basize muri banki. Wamoja ukumbusho wako nao kwa wazazi wao ni madeni walikamata benki. Abandi nabo nigiye bababonye bakubita bana machupa mu mitwe. Wengine nao ni nyakati waliwaona wakipiga watu machupa vichwani. Nico kitumanje kugira ngo ndakwigisha icibutso utangure kwibuka ivyibutso bizovugira abana bawe ivy'Imana izokwibuka icifasha generation ya 4 ku buzima bwawe. Ndio maana nakuja kukwambia ili uanze kujenga ukumbusho wenye Mungu atakumbuka, alafu usaidie generation ya 4 katika maisha yako. Turabona umwana wa Salomo. Tunaona mtoto wa Salomo atoba ivy'ubwami. Anaharibu vya ufalme. Imana yanga kumukorako ngo kubwa Daudi umusavyi wanje. Mungu akakataa kumgusa yeko eti kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Kubwa Daudi umusavyi wanje. Kwa ajili ya Daudi mtumishi wake. Imana izigama ama generation y'abami. Mungu akalinda generation za wafalme. Nimba atanuma kuvugira aho waturutse. Kama hakuna hata umoja na kutetea kwa Imana ingwiriza ibikogwa. Mungu anaongezea kugira ngo shetani agomba kuguhagurukira. Ili shetani anataka kukuibukia. Imana ikivuga. Mungu aseme. Kubwa prophet of Jesus umusavyi wanje. Kwa ajili ya nabii wa Yesu mtumishi. Prophet of Jesus umusavyi wanje. Kwa ajili ya nabii wa Yesu. Nimbugiye guhagurukirwa. Kama unaenda inukiwa. Shetani akagomba kugufata kubera kutafisa masengesho menshi. Shetani anataka kukukamata maana Imana icayibuka ya misi ndwi niyugaranye mu nzu ndi kumwe nayo. Mungu akumbuke zile siku 7 nimejifunga. Ikivuga ngo kubwa cagikogwa Joshua yari kwasengera bwabwo kwayoboye. Apseme kwa ile kazi Joshua alijifungania. Uyu mudamu ndamuzikamiye. Uyu mama na ndatu yayukugiye kuzigamwa mu izina rya Yesu yafuye akazo. Ninakiri unaenda kulindwa kwa jina la Yesu. Turiko turavuga icibutso. Tuko tunasema ukumbusho. Ukumbusho. Turumva mu ijambo kwibuka. Tunasikia emo neno kukumbuka. Bakundwa mu bijanye no kwibuka. Wapendwa kuhusu kukumbuka. Abantu bibuka ibibi bakibuka n'ivyiza. Watu wanakumbuka mazuri na mabaya. Ndasenze ngo ibibi wakoze bisibangane kugira ngo ivyiza biseruke mu izina ryawe. Ninaomba mabaya uliyafanya yavutike, mazuri yakumbukwe. Icibutso. Ukumbusho. Ni kintu gikomeye cyane. Ni kitu kikubwa zaidi. Icibutso. Ukumbusho. Ni kintu gikomeye cyane. Ni kitu kikubwa sana. Ariko kuri Cornelio. Lakini kwa Cornelio. Abwiwe n'umumarayika. Anaambiwa na malaika. Wimana. Eti Mungu. Zaheda adeha desha. Listen, abwirwa ngo. Anaambiwa eti. Ngo
vyaduze biba icibutso imbere y'Imana. Eti vimepanda juu vikawa ukumbusho mbele ya Mungu. Ni gute Kornelio yubatse icibutso? Ni gisi gani Kornelio alijenga kugira ngo ukumbusho? ndagufashe nawe wubake icibutso. Ili nikusaidie nawe pia ujenge ukumbusho. Kornelio yari umuntu nkanje. Bona Kornelio alikuwepo mtu kama mimi. Ari bize n'ibikorwa vya leta ico gihe. Yuko bize na kazi za leta hizo nyakati. Ariko bigashika. Lakini vinatimia. Ngo icibutso imbere y'Imana. Ukumbusho mbele ya Mungu. Ikintu yakoze kiribukwa. Kitu alikifanya kikakumbukwa. Mana mfasha. Mungu nisaidie. Umuntu wese ari hano. Kila mtu yuko hapa. Aze kwisanga muri no ndwi. Ajikute iyi wiki. Yubatse ibintu vyinshi bizotuma wama wimubuka igihe kirekire. Amejenga vitu vingi vikumbuke akumbukwe kila nyakati. Erega ndasabwa ikuzimu kenshi yuko bonyica. Naombwa kuzimu kila nyakati waniue. Erega abangirira inama kugira ngo sinshike mu gikorane. Wananifanyia renyo ili nisifiki kwa mkutano. Erega abarozi ni bankunda. Wachawi hawanipendagi. Erega nshoboye gukora kaerere. Naweza nikafanya erero niko mwanadamu. Ariko igihe bagomba kumfata. Lakini wanapotaka nikusa. Ariko Imana icayibuka. Kuna kitu Mungu anakumbuka. Joshua niyamara kunshingira inahi imbere y'abantu. Hakuaibika kunishuhudia mbele ya watu. Kwa ajili ya kila kungwanira. Anakuja nipigania. Icibutso kikuvugira kigiye kubakwa today. Ukumbusho unaokusemea unaenda kujengwa leo. Rero hapa sasa tugomba turabe. Tunataka tutizame. Ni kipi cyatumye yibukwa? Ni kipi kilisababisha na kumbukwa? Tuchadusubira ku murongo wa 2. Tunarudi mustari wake. Niwo tuboni cyatumye yibukwa. Ndipo tunaona kilichosababisha kumbukwa. Ichambere. Cha kwanza. Cyatumye Kornelio yibukwa. Kilisababisha na kumbukwa. Chandike. Yari umuntu yubaha Imana. Alikuwa mtu anayeheshimu Mungu. Ukubaha Imana. Kumheshimu Mungu. Niwo munara nyao. Ndiye mnara wa kweli. Ushoboye kubaka ukakuvugira ukazovugira n'abana bawe. Unaweza ukajenga ukakutetea ukatetea na watoto wako. Daudi aravuga. Daudi anasema kuva nkiri muto. Toka niko mdogo na sasa nazeka. Sinigeze mbona. Sijawaiona umugororotsi ahebwa. Mtakatifu anatupwa. Changa abana biwe basabiriza. Au watoto wake wakiomba omba. Kugira ngo negurire ikazoza Mary Grace n'abandi bana bose tuzovyara kuko n'abana banyu bose bazotaba. Ili tuandalie future Mary Grace na watoto wote ndazana watoto wenu wote maana watakula katika hiyo neema. Nuko ngorero kerimana muri kino gihe. Ni kuwa ni mche Mungu kwa hizi nyakati. Ama abo bana nibazokwigira bahebwa. Alafu hao watoto watatupwa. Uyu muda nakiti hapa. Niko na kufundisha. Mwijuru birandikwa. Mbingu vinaandikwa. Ari umuzukuru kanaka. Kuna mjuku fulani. Azoba president wa Amerika. Atakuwa rais wa Amerika. Bibaze ngo batoye umwirabure muzukuru wa Joshua kumbe ni cibuso cha kino gicaniro. Imana yemeye ko kigirijwe ahatanduka. Wajiwase wamechagua Muafrike mjukuu wa Joshua kumbe ni ukumbusho haya madhabahu ilisababisha Mungu amfanye hicho anakifanya. Ndatuye yuko Imana igiye kugufasha kubaka icibutso. Ninakiri kama Mungu anaenda kukusaidia kujenga ukumbusho. Amen na kirubatswe already. Wanaosema amen na kinajengwa. Now listen this. Umva hivi. Yari umuntu yubaha Imana. Alikuwa mtu mcha Mungu. Yari umuntu yubaha Imana. Alikuwa mcha Mungu. Imana tuyubahisha ibikorwa. Mungu tunamheshimu kwa kazi. Hapana majambo gusa. Hapana maneno kwa pekee yake. Maana Biblia inasema abantu banyubahisha iminwa yabo ariko imitima yabo iri kure yanjye. Aseme hawa watu wananiheshimisha vinywa vyao lakini roho zao ziko mbali nami. Imana ikavuga. Alafu Mungu anasema ubutunzi bw'umuntu niho haba ari umutima wiwe. Kwenye kuna utajiri wa mtu ndipo kuna roho yake. Windi terme ahari ngomezi z'umuntu niho hagaragara yuko ari ubutunzi bwiwe. Eti kwenye panaonekana nguvu za mtu ndipo panaonekana kuna utajiri wake. Imana ikeneye ko tuyubahisha ingomezi zacu. Mungu anahitaji tumheshimishe nguvu zetu. Hapana guterura mabafre. Hapana kunyanyua mabafre. Tusobe kuria uterura bafre tukaba tugiye kubahisha Imana ingomezi zacu kuko iyo yasho yavuye ku mafaranga. Unaweza ukalipa naye nanyanyua mabafre alafu Mungu akaheshimisha kazi zetu. Now Kornelio tumubona nk'umuntu yubaha Imana. Tunamuona mtu kama vile mcha Mungu ndasenze. In the mighty name of Jesus. Izina ry'ubushobozi rya Yesu. Imana ifashe jewe nawe tuyubahe tubakarorero muri no generation. Acha Mungu anisaidie mimi na wewe tumheshimu tuwe mfano kwa hii taifa. Ikindi cyatumye Kornelio kingine kilisababisha
akaitinya nabo mu nzu yiwe bose. Eti wanamuokopa yeye na ndani ya nyumba yake yote. Kornelio ntiyatinya Imana wenyene. Akuwa naokopa Mungu yeye peke yake. Yarigishije na madami wiwe kutinya Imana. Lakini alifundisha pia mke wake kuokopa Mungu. Yarigishije na abana biwe gutinya Imana. Alifundisha hata watoto wake pia. Yarigishije na bakozi bo mu nzu yiwe gutinya Imana. Alifundisha hata watumishi wake. Bisigura ngo ikindi kizokubera icibutso. Inamaanisha kingine kitakuwa ya ukumbusho. Kugira ngo igende mazu ariko ararira. Ili zingine nyumba zikilia. Iyawe ibandanye ikayangana. Yako iendelee. Nigiye wemeye kwigisha. Ni nyakati umekubali abo mu nzu yawe bose gutinya Imana. Wa nyumba yako wote kuokopa Mungu. Abo mu nzu yawe gutinya Imana. Wa nyumba yako wote kuokopa Mungu. Jewe bisanzwe. Miki kawaida. Simvuga ko mfise abakozi mu nzu, mfise abana bamfasha ibintu mu nzu. Sisemagi kama nina watumishi mnyumba, nina watoto wananisaidia vitu. Nabo nyene bigishwa buri munsi gutinya Imana. Nao pia wanafundishwa kila siku kuko Imana maana Mungu ni waitinya uriyugururiye imiryango. Unajifungulia milango. Abantu benshi gituma batariko barabona Imana. Watu wengi kwa nini hawaoni Mungu? Barayimenyereye. Wamemzoea. Barase gutinya Imana. Wamekataa kuogopa Mungu. Yesu anasema nutinya abantu. Usiogopi watu. Bica umubiri gusa. Wanaua mwili peke yake. Lakini ogopa Mungu. Ishoboye kwica umubiri. Maja anaweza kaua mwili. Ariko kandi n'umutima ikawuterera mu muriro. Lakini pia na roho akaitupia motoni. Kornelio yatinya Imana. Alikuwa na ibiganza byacu hejuru kandi. Mikono yetu juu tena. Bandaniriza ko sengera cyarimwe. Naendelea naomba moja. Mana ndasenze mu izina rya Yesu. Mungu ninaomba kwa jina la Yesu. Turemera imitima igutinya mu izina rya Yesu. Roho za kukuokopa. Turemera imitima igutinya mu izina rya Yesu. Kukuokopa kwa jina la Yesu. Mu ngingo zose dufata. Kwa sehemu zote tunakamata. Mu vyumviro vyose kwa mafikira yote tunafikiria. Turemera imitima igutinya. Tumbie roho za kukuokopa. In the mighty name of Jesus Christ I pray. Imana ibahezagira manuri biganza. Mungu awabariki shusha. Nibande bavyumva bakomera Imana mashi. Wanani wanavisikia wapigie Mungu makofi. Ndagusengeye ikintu gikomeye cyane. Ninakuombea kitu kikubwa zaidi. Kiriko kirugurura ibintu bikomeye ku buzima bwawe. Kiko kinafungua vitu vikubwa kwa maisha yako. Ichambere kuri Kornelio. Cha kwanza kwa Kornelio. Oh my God. Oh maana ya. Ichambere kuri Kornelio. Cha kwanza kwa Kornelio. Ichambere ngo yarubaha Imana. Cha kwanza aliheshimu Mungu. Ni wahura n'umudamu yubaha Imana. Ukikutana na mama mwenye kuheshimu Mungu. Ugo rugo na karere kitwa ijuru. Iyo ndoa ni anga inaitwa mbingu. Ariyo umutekano usanga aho hantu. Ariyo na atmosphere usanga hano mu nzu y'abantu bubaha Imana n'abantu batubaha Imana. Kuna usalama unakuta na atmosphere ya watu ambapo wanaheshimu Mungu na kwenye waheshimu Mungu. Uzofata abagenzi bawe babiri. Kamata marafiki yako wawili. Umwe yamavuga na b'Imana. Umoja mlevi anasemaga kila wakati. Nundi avuga neza Imana. Na wengine anasemaga vizuri. Ubagendere mu mazu yao. Uwatembelee manyumba yao. Uzokwinjira mu nzu y'umwe. Utaingia mnyumba ya umoja. Umve urare mu rusukuru. Usikie unasikia. Ugende mu nzu y'uwundi. Uingie mnyumba ya mwingine. Wibaze kutanguye kuiterura. Ujisikie kama unaanza kujinyanyua. Kuko abubaha Imana Imana iraborohereza. Maana wanaoheshimu Mungu ndasengeye abubaha Imana ngo Imana iborohereze mu izina ryayo. Ninawaombea wanaoheshimu Mungu ko ubasha Imana ukaza mu ishengero mu rumuntu. Wana umeheshimu Mungu ukaja kanisani. Ndasabye ngo Imana ikorohereze mu izina ryayo. Ninaomba Mungu akurahisishie. Ni wadepoza ikorohereze. Ni warondera ikorohereze. Ni wadandaza ikorohereze. Choska labradia. Ni wavuga n'abantu ikorohereze. Ukisema na watu wakurahisishie rya Yesu. That's the two. Cha kabiri. Abantu batubaha Imana barikwegera. Watu wenye hawaheshimu Mungu wanajikokotea. Watu hawaheshimu Mungu wanajikokotea. Kingine yagirira abantu ubuntu bwinshi. Alikuwa anatendea watu neema nyingi. Inyuma yo kubaha Imana. Nyuma ya kuheshimu Mungu. Inyuma yo gutinya Imana. Nyuma ya kuogopa Mungu. Ari igikorwa dukorera abandi bantu gituma twubaka icibutso. Kuna zingine kazi tunafanyia watu inasababisha tunajenga ukumbusho. Reka nigishe ngaho gato. Acha nifundishe hapo kidogo. Kubijanye no kubaha abantu. Kuhusu kuheshimu no kugirira abantu neza. Na kuwafanyia watu mema. Jari ari umwana alikuwa ananerefona. Palikuwa mtoto alikuwa ananipigia simu. Ari muri Mayotte. Yuko Mayotte. Anambia ngo daddy. Akanambia daddy. Imana imfashe. Mungu anisaidie. Nari mazimisi. Nilikuwa namaliza siku. Nataka kuomba. Roho Mtakatifu ananiambia. Acha kuomba. Bibwire umuvyeyi wawe agusengere muri aka karere. Ambia mzazi wako akuombee muyanga. Acha nyandikira message. Akaniandikia message. Ngomba tuvugane. Nataka tuzungumze. Okay. Nikamwambia sawa. Tuvugane saa 2 usiku. Tuzungumze saa 2 usiku. Acha numva mhema ransunitse. Nikasikia Ronan Skuma. Nikupe usingizi tuzungumze. Nikamwambia tuzungumze. Arambwira ngo daddy. Akanambia daddy. Jesse nzokwibagira. Mimi sitokusahau. Ni umunyeshuri ari umunyeshuri wa Bijou. Ni mwanafunzi alikuwepo mwanafunzi wa Bijou. Ama Bijou alikuwa arigisha ku ishure muri university. Bijou akifundisha university. Aramubwira ubutumwa. Akamhubiri. Acharakizwa. Akaokoka. Acharaza ngaho. Akaja hapa. Uyo muhungu yitwa Cedric. Uyo gasore yitwa Cedric. Cyane kwa professor. Makofi mengi zaidi kwa mwalimu. Ndagusengeye ngo Imana ikugurire indi miryango yandi ma university. Ninaomba Mungu akufungulie ingine milango. Kugira ngo ugende
muyubahishe kuma university. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. Uyo muhungu ajenga. Uyo kijana kija hapa. Arahinduka muravyibuka. Akabadilika mnakumbuka. Munyuma ngo ndavuga. Eti nikasema. Ni mwakiri ngendo. Eti pokea safari. Ambira ngo jena n'urugendo naora nifuza cyane. Akanambia mimi sikuwa nahitaji hata safari. Nikaviamini. Ngo ubu ahondi. Eti kwenye NICO. Ndabizi yuko ari kubera wewe. Ninajua kwamba ni kwa ajili yako. Isengesho namusenge. Maombi nilimwomba. Yarabaye icibutso atazokwigera yibagira ku buzima bwiwe. Ilikuwa ukumbusho hata usahau kwa maisha yake. Ariko aravuga. Akisema. Ndamubwira mon fils. Nikamwambia kijana wangu. Nanje sinzokwibagira. Na mimi sitokusahau. Nigeze guhagarara kuri podium. Niliwahi simama ku podium. Ndavuga ndakeneye podium shasha. Nikasema nataka podium mpya. Uyo muhungu yarahagaze yari. Uyo kijana alikuwa anasimama kule. Akaja haraka. Acha masandola. Akanipatia $100. Iyi podium twayikoze ku mafaranga yiwe. Iyi podium tulitumika ku pesa zake. Achambira ngo daddy. Akanambia daddy. Ibya podium biri mu bintu ndikonda gutelefonera. Bya podium viko mu vitu nakupigia. Niombee. Mu 12. Mwezi wa 12. Ngomba ndagutumira indi podium Dubai yikio. Nataka nikutumie ingine podium Dubai ya kioo. Nibikogwa. Ni kazi. Bituma umuntu yibuka canke yibukwa. Zinasababisha mtu anakumbuka au anakumbukwa. Abantu bose wakoreye ineza ndasenze ngo bakwibuke kuno munsi. Watu wote ulitendea mema, naomba wakukumbuke kwa leo. Bacherewe kukwibuka aba barutabo bakwibuke kugira ngo Imana igushumbushe mu izina ryayo. Wakichelewa kukukumbuka hata wakuwazidi wakukumbuke ili Mungu akurudishie. Uyo ni umuntu. Uyo ni mtu. Afisi icibutso. Yuko na ukumbusho. Nico kimwe na patience. Ni mamoja na patience. Ashoboye kwandika message. Anaweza andika message. Daddy sizokwibagira. Daddy sitokusahau. Nari umunyavyaha. Nilikuwa mwenye dhambi. Ariko umunsi ninjiye muri biro yawe. Siku nilingia mu ofisi yako. Ubuzima bwanje bwose burahinduka. Nikikogwa umuntu yibuka. Nico kimwe na renovanalizia. Urugo rwariko rurasambuka. Ndemera guca mu cibitoke. Nikakumbuka pita imbere yuko naha mu Kanyosha. Ndinjira mu nzu yawe. Ndare kuri senkesho. Harmoni nziza iragaruka. Aho babaye baguma bavuga. Turibuka ivyo daddy yakoze. Tunakumbuka daddy alichokifanya. Ukumbusho. Nimonima imatana na memoire bikanga yuko yibagira kuko iri intérieur. Nimonima inakamatana na memoire, nakata kama utaisahau kwa maana iko kiundani. Alors ndizera yuko uri kurana. Ninaamini kama unanielewa. Kumbe kugwiriza ubuntu abantu. Kumbe kuongezeshia watu neema. Iyo ukoreye ivyiza abantu. Unapofanyia watu mazuri. Wibukwa nabo ukibukwa n'Imana yao. Unakumbukwa na wao, unakumbukwa na Mungu wao. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Jana usiku ndatangarira umuntu. Nikashangalia mtu. Duhuria hano. Tunakutania fasi. Arambira ngo uranyibuka. Akanambia unanikumbuka. Ngambia ndio. Ngo nitwande. Eti naitwa nani? Nambira amazina nzi kugira ngo ceribuka nijyawe jongora. Nikamwambia majina najua mpaka nikumbuke na wewe. Arambira ariko ari ikintu ngomba kukubwira. Eti kuna kitu nataka nikwambie. Ulinifanyia kitu kikubwa. Jewe ngumu nasengera abantu. Mika mtu naombea watu. Narizi kwa kumbwira ngo warasengenda bo. Nilikuwa najua atanambia uliniombea. Ngumusi siku moja. Grand frère yarafise diplome. Kaka yangu alikuwa na diplome. Uraza uramukamera. Ukaja ukamkamere. Ngo grand frère umuntu mu docteur akomeye hanze. Grand frère hivi ni daktari hata kufa na sahau. Sinibuka n'umunsi namukamera. Sikumbuki hata siku nimemkamera. Ariyama ibikorwa wita bito bito. Kuna kazi unaziita ndogo ndogo. Ariko ukorera mugenza we akazoka makwibuka. Ukifanya mwenzako anakukumbuka miaka yote. Wicaranye n'umudamu. Liketi na mama. Yambaye wicaranye n'umudamu yambaye igitenge gitabutse. Amevaa kitenge kimekatika. Mundwi iza akabonye unamuzaniye igitenge gisha. Wiki ijayo unamletea kitenge. Nazo kwigera yibuka yuko ari we wabaye wa mbere mu kumufuka ivyari vyatabutse. Hata pima kusahau kwa maana wendo wa kwanza ulimvika vile bilikuwa vichanika. Mfisi imodoka nagende ubwa mbere sichobora kwibagira uwayiguze. Niko na gari nimetembelea mara ya kwanza siwezi sahau aliyeuza. Maana alinitoa mkwenda na miguu. Ndahezagiye ubuzima bwawe. Ninabariki maisha yenu. Alors ineza ugirira abantu. Mazuri unatendea watu. Ishobora kuba icibutso. Inaweza kuwa ukumbusho. Ndasenze ko Imana yugurura akarere ko kugirira neza abandi mu izina ryayo. Ninaomba Mungu afungue anga ya kutendea mema wengine kwa jina la Yesu. Kati yenu Ariyanu bankunda. Kuna watu wananipenda. Sikubera ko nigeze kujiwabo. Sio tu nimeendaga kwao. Ariko ari ikintu kanaka. Lakini kuna kitu fulani. Imana yankoresheje ku buzima bwiwe. Mungu amenifanyisha kwa maisha yangu. Akakubwira ngo sinzopfa nibagiye Joshua. Anakuambia sitokufa na sahau Joshua. Bisi mukobwa wanje yitwa Beninye. Niko na binti wangu anaitwa Beninye. Narinda namukumbuye. Nilikuwa namkumbuka. Gira gutya mafi. I love you. Fanya hivi na Beninye. Aramubwira ko ndi sataniste. Wakamwambia niko sataniste. Yuzuye. Wakuenea kabisa. Yuzuye. Wakuenea. Afisa na mahembe abika mu mufuko. Iko pamoja na mapembe yanatiaga mfukoni. Beninye ndio secretary wake. Beninye ndio secretary. Yeye ndo alikuwa na shida naandika. Bamubwiye ko ndi musataniste. Walipomwambia niko sataniste. Kubera kwibuka ivyo yambonyeko. Kwa ajili ya kukumbuka alivyoniona navyo. Aravuga ngo nimba
Joshua aje kuzimu, akasema kama Joshua anaenda kuzimu, kuzimu iwe iruta ijuru yanyu, reka nkurikire kuzimu iwe yonyene. Kuzimu yake inazidi mbingu yenu, hata nifate hii kuzimu yake. Nikikogwa umuntu yakoze kigatuma umuntu agira icibutso gikome kuburyo abandi nibazana yandi majambo avuga ngo gumana ivyanyu, ivyo nabonye birahagije kugira ngo mpandanye urugendo. Ndaheza ubuzima bwawe. Ninabariki maisha. Ndaheza ubuzima bwawe. Nabariki maisha. Ndaheza ubuzima bwawe. Nabariki maisha. Hoba hari umwana nga. Banaweza kuwa mtoto hapa. Aliwahi kuanguka. Alikuwa anachugumira. Iko natetemeka. Yibaza ko dadaza kumwirukana. Anakiwaza dadi atamfukuza. Hama ndamugumbira. Ndamwigisha. Arabivamwo. Akabitoka ndani. Muroho. Amaze kugira icibutso. Aravuga muvuga ibyo mushaka. Hari ikintu nabonye. Kuna kitu nimekiona. No, ngomba kubigisha kubaka ivyibutso rero. Ninataka niwafundishe kujenga ukumbusho. Ni bande bakeneye kubaka ivyibutso? Ni wanani wanataka kujenga? Kugira ngo twubake ivyibutso kuma. Ili tujenge ukumbusho kwa Mungu. Tugende tuyubahe. Twende tumuheshimu. Tugende tuitinye. Twende tumuokope. Ariko twubake ibintu vyiza kubw'abandi baha. Lakini tujenge vitu vizuri kwa wengine. Warusi yuko ari umuntu gusa twengera. Ulikuwa unajua kama kuna mtu tu unamchekea. Anakuambia ule mtu sikutoka nyuma. Unajiwaza nilimfanyia gani? Eti umenichekea gasha. Wubatse icibutso. Umejenga ukumbusho. Kuna watu hapa. Atakindi nakoze vrema. Sikufanyaga kingine. Naramusanza hari gusa. Nilimkutana kwenye yuko. Mafia, I love you. Mukobwa wanje ndagukunda. Kuva mvuga ko kaja. Toka nilisema ako kaneno. Jewe kuva mvuka sinari bwakundwe. Mitoka nazaliwa nilikuwa siyakasikia lakini. Icibutso kanaka cubaswe udashoboye kusanga. Ukumbusho fulani unajengwa hautoweza ukaubomoa. Ndabizi yuko wibagira ariko ntushobora kwibagira ahantu wahagiye imfungurwa igihe waruviye ku ishuri wabuze ivyo funguro. Najua kama unapendaga kusahau lakini hauwezi ukasahau fasi ambapo ulishibia chakula ukitoka shule. Ndabizi ko ukunda kwibagira ariko ntushobora kwibagira umuntu yakuguriye costume ku musi wa diploma. Najua kama unapenda kusahau lakini utasahau wale kununulia costume siku ya diploma. Ndabizi ko ukunda kwibagira. Najua kama unapenda kusahau ariko ntushobora kwibagira lakini uwezi ukasahau umuntu yagukwiye ahantu kanaka ha danger vyari vyansi. Mtu fulani alikutoa fasi fulani ya danger vilikuwa vimekataa. Ndasenze ngo Imana igufashe kubaka ivyibutso. Ninaomba Mungu akusaidie kujenga. Ari ninjira muri banki gute? Kuna nyakati naingia kwenye benki. Abantu bagatangura kwiruka babisanyako. Watu wanaanza kimbizana wanapishana. Haguruka mu ofisi ndagusengeye cyane. Simama kijana wangu na kuombea sana. Ni Mungu wangu. Huyo kijana wangu. Yanywa drug. Alikuwa anavuta drug. Yaindi umuntu ayinyoye agurisha n'amapasi n'amasahani byose byo mu. Ile ingine mtu akikunywa na uzisha mapasi na masahani nikamwombea akafunguliwa. Asubira mu kazi kiwe neza akora kuri bank. Akarudi kazini kwake vizuri anatumika bank. Nilikuwa kwenye bank. Kuna service nilikuwa nahitaji. Ngeze ku muryango. Nilipofika kwa mlango. City ambwira ngo hagararaja. City akasema simama pale. Injira babiri. Paingie wawili. Bisanzwe. Kikawaida. Mu myaka yanje yose. Mu myaka yangu yote. Narugurura account. Nilikuwa fungua account. Nafuta naifunga. Kuko vyarambabaza gutonda kuva saa moja za saa 3 ku mafaranga nibikiye jewe yiwanje. Kwa maana vilikuwa vinaniumiza kutonda toka asubuhi mpaka jioni kumfaranga. Amafaranga yangu. Navuze ngo ndarindiriye nugurura ka banki kabe gato ariko ndakabika amafaranga yangu. Baka nikasema nasubiri nifungue ka banki kawe kadogo lakini nikaweke mo pesa yangu. Kuburyo imodoka ya kabiri je nayiguze ku mafaranga nabikira mu isakoshi. Baka gari ya pili nimenunua ku franga nilikuwa naweka msakoshi. Ariko ngeze kuri microfinance. Nilipofika kuyo microfinance. Kwa ari umwana wa. Kwa maana kuna mtoto wangu. Shite ku muryango wo munanyirukanye. Nilipofika kwa mlango akinifukuza. Nilikuwa na mama angaje na mkeo. Nikamwambia mbaki hapo. Deja arankangamiye. Ananifokea. Ntamenye uko ankangamiye imbere y'umudamu. Ajui kama ananifokea mbele ya mke wangu. Ntanamenye ko ankangamiye n'imbere y'umukobwa wawe. Ajui kama ananifokea mbele ya binti wangu. Ntanamenye uko njejwe ihanga rikomeye. Ajui kama niko kiongozi wa taifa kubwa. Ntanamenye yuko hasijui hata Imana yampaye abantu bakomakomeye nkamwe kugira ngo ndabafashe ijambo ry'Imana. Watu wakubwa kama nyinyi. Subwibone ndakwiyatasha. Erega uri ivyishimo vyanje wewe. Erega wewe uri ivyirato vya. Erega wewe uri ivyishimo vyanjesha. Erega wewe uri ingomezi zanjesha. Wewe uko nguvu zangu. Erega ari umuntu atinya kunkubita ikofi kubera wewe ngaho. Kuna mtu anaogopa kunipiga kofi kwa ajili yako. Ari umuntu atinya kunkubita kubera wewe. Kuna mtu anaogopa kunipiga kwa ajili yako. None ndeke kuvuga ko Imana yangiriye neza. I love you. Yeah. So now. Obo. Mimi magaze ngaho.
niko hapo hachasoka uundi pakatoka wengine. Uo undi yarasi ko ndumupastor. Uyo wengine alijua niko mchungaji. Pardon pastor, pardon. Nabireka naye oyasije ati sio mimi yake. Chandinjira. Nikaingia. Ninje muri bank. Nilipoingia kwenye bank hatangura kuba ambutiyage. Pakaanza kuwa ambutiyage. Uyu mwana wanje asanzwe akorayo. Uyu kijana wangu anatumika. Babonye ndicaye. Wameona na keti. Mukunda Musa yafukamye. Mukunisalimia alipika. Siti wako mujyango yankangamiye. Siti wako mlango amenifunga. Umwana uri mu mushahara yafukamye. Mwenye anamsabilia. Ndasabye ngo Imana ikuduze mwana we Kuinue. Ndasabye ngo Imana ikuduze babona. Ndasabye ngo Imana ikuduze babona. Mungu akuinue wanaona. Ngihagarara. Nikisimama. Kuja musita kiri haja. Ule siti yuko hapo. Intebe zari zuzuye. Viti vilikuwa vimejaa. Abona bariruse muri biro. Akaona wanakimbia ofisini. Bazanye intebe yo muri biro. Wanaleta kiti cha ofisi. Bariko barayipanga kugira ngo nichare. Wako naipanga ili niketi. Uvyara neza. Unazaga vizuri. Unazaga vizuri. Ndaseze ko Imana iguha beza aho ugiye hose. Ninakuombea Mungu akupe wazuri kwenye. Icibutso kizokuvugira. Ukumbusho utakutetea. Icibutso kirakubahisha. Icibutso kirakuvukira. Ukumbusho unakusemea. Icibutso kirakubahisha. Ukumbusho unakuheshimisha. Kugira ngo wewe sanda gusanze uri ku murongo mpagaze nyuma ntuzombisa. Wewe unazani nikikukutana kwa mstari nasimama nyuma wewe utanipisha. Kugira ngo nikora menyo 58 changa ari kintu kanaka wibuka. Wewe unazani ni kwa sababu niko na meno 58 au ni kitu nakikumbuka. I love you. Ndabakunda. Umva iki. Nikisimama wakanipeleka ofisi ya kwanza. Eti iko sawa. Ule mtu angali kumlango. Wananipeleka ya pili. Ya pili. DG wa bank. Watu wakamkuta ofisi. Aliposikia nakuja akatoka. Listen. Umva. Siti yambwiye ngo hagarara haja. Siti aliniambia nisimame pale. Acha DG aje kunyakira. Anaona DG anakuja nipokea. Itamutumie atangara nani ambari udusandale naga jinx. Chenye kilimshangaza nilikuwa mvaa sandali na jinx na kampira. Akasema huyu mekanisia anakuja kufanya nini hapa? Nukasuzugura umuntu kubera uko yambaye. Mtu jinsi anavyovaa. Uyo muyaya gukorera. Uyo yaya anakutumikia. Ashobora kuba ambasaderi w'igihugu cy'u Burundi muri Amerika. Anaweza kuwa ambasaderi wa Burundi Amerika. Uyo mukozi wa muza gukorera. Uyo mtumishi wa Mungu anakutumikia. Ashoboye kuzorongora umuntu azana ministre igihe kanaka. Ministre nyakati fulani. Uzokwitondera abanusha. Uwe makini kwa watu. Uzokwitondera abanusha. Uwe makini kwa watu. Uwaona Daudi. Aliona Daudi. Yaramusuzugura. Alimdharau. Akubaha Eliabu. Anaheshimu Eliabu. Kubera ko yari umusirikare. Ariko Daudi niwe yaserusemo umwami mu gihugu cya Israeli. Alionekana kama mfalme nchini Israeli. Sinzi kugaya, sinzi gusuzugura. Sijui kudharau hata kidogo. Kiri mu bintu abantu bose banshimira, abantu bose nabafata kumwe. Kiko mkitu watu wananipendeaga na kamata watu wote mamoja. Usake uze ni ndege, ukitaka uje na avion ngine na kinga. Ndabagumbira kumwe. Ninawakumbatia mamoja. Kuko ushobora kufisa indege uno munsi. Maana unaweza kuwa na uyu nawe aje ni kinga. Uyu iko na kinga. Azogira indege 10. Atakuwa na avion 10. Je huyu? Mimi huyu. Inzira naguriyemo imodoka yanje ya mbere. Njia nimenunulia gari ya kwanza. Nafasha muri biro. Ni mtu nilisaidia ofisini. Anakuja nikamata. Akangira ngo ndihiri ticket. Ananiambia nimlipia ticket. Nampatia desa 50 ya bisi. Mimi naenda na miguu kanyosha. Namenye ko namuriye bisi amafaranga ya. Asijui kama nimemlipia pesa yangu. Nacho yara office. Hakuwa na chochote. Lakini nikabaki kwake. Nyakati fulani. Mungu akampa ndoa. N'umukobwa ari muri Amerika. Akafanya ndoa na binti yuko Amerika. Huyo binti alikuja. Akajipendea ngo dadi wake. Siku nauza gari. Mungu aliniambia. Nitafutie milioni. Nitamlipa pole pole. Nilipompa 6,000. Akanipatia. Jioni akanibadilisha. Eti utatoa franga wapi? Ule kijana ule nilikuwa nalipia desa 50. Akapigia mke wake. Wangu yari aje kunya kimodoka. Ule mtu alikuja ansanga na $500 ku maboko. Ansanga na $500 kwa mikono. Ichiza nakoze. Kizuri nimekifanya. Cha desa 50. Nicho chama $500 danku. Ndasavye ngo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Ndasavye ngo Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Haleluya. Ntiwitinye gusuzugura abantu. Zilinde kuzara watu. Sekre yo kubaka icibutso. Siri ya kujenga ukumbusho ni kufanyia mema watu wote. Biblia ngo yagirira neza abantu. Biblia inasema ametendea mema watu wote. Sinzi kugaya.
sijui kudharau. Nikikuona na kuheshimu. Ndio. Unaweza kutonipatia avion lakini ukanifanyia urahisi kuinunua. Unaweza hata kutonipa hivyo lakini nikavikwa taji mbingu kwa ajili yako. Kuna watu nimekoropea ofisini wakitapika. Kikweli inawezekana hawakunishukuru, lakini Mungu kunishukuru. Aliona kama nina roho ya uzazi. Amenipatia kanisa yuko na watu wazuri kama nyie kwa ajili ya hicho. Ukumbusho. Ukumbusho. Ni imbuto utera. Ni mbegu unaipanda mu mtu. Isohose ni wozo kwa muri vyamwa kuko nye imbuto niwe yamura. Ikitoka wendo utakula mafrui maana mwenye mbegu ndo anakulaga Chandinjira. Nikaingia. Service iba rapide. Service ikawa haraka. Rapide. Haraka. Rapide. Haraka. Sikirango ukene na 5 million ushobora kwandika ivyete ingwi. Wewe ukitaka 5 million ukaandika mabarua 7-8. Jengene 20 million ndavuga ndakene 20 million muri konti yake. Mimi nikitaka 20 million nasema tu kama hapana kubera ko ofisa mafaranga. Hapana juu nina pesa. Hapana ndikonda kwirata mafaranga. Sijivuni pesa. Ndikondira tubuntu bwo kugirira neza abantu butuma Imana yestala abantu ahantu kubwawe. Niko nasema neema ya kufanyia watu mema inatusababisha Mungu anainstalle watu kwa ajili yako.